Ama spend in video via so see na bon chabeng kazana salam kain pen tu ni video a hi clone effect e bol de wa hi yen ka YouTube channel a gorang yang ko part 1 part 2 part 3 ki ti ho ko na ba no a le la ya ki bol ho ko clone effect hi yen comment tam ta yen piti sai dam na he ki lo ben na chỉ ra cho ho hi pin cop jong ka hi povin ke hi cái sung la denga anel pen ka hi en anel pen tiny one and man anel pen ka hi en ipp yong la tu ni video hi ipti clone effect bodam ti so step by step ma inside yo hi kan bia inside yo hi ipp yong la it's NB ni bom entertainment hi nui za na thei tam bia ta sa na thei vitamin A to Z Z Z U N D Facebook YouTube juga follow subscribe follow isi pun nanti please like share subscribe comment down below to hi ti ta banga hi clone effect the body nga hi le na head di khan achu you need to have a empty background tripod na hi na camera na koi ding tripod na ne lo a hi hong le hi ti ho ta bang stool ham ai lo le band sam ti ta banga hi ni camera na koi ding aji cho camera hi akhi le le a le clone effect hi ki board thai lo hi na board chu ki board thai na ai bang in camera tracking ai lo le green screen replacement ki board thai hi clone effect por masang over ka sai nam che ya le ke hi 2014 apana hi clone effect video hoi kan si ba hi if you guys follow me on my Facebook and my Instagram you will see a lot of my clone effect pictures and video so yeah I really love making clone effect this is just one of clone effect because of this guy clone now we just set up and end the video clone effect wait whoa. wait what you said what no, you said no. Ipp yung let lo ti ho chi video hi akipat na panin ak chai chen gai nen vat pi ven lang ating yung let chi video hi a useful la ating yung le na comment dung zio a chu video ki sim hi in akit ten le video na vat num ken a hyong le comment nin hin sei ven lang na to hi ta mong clone effect sit de le hen lighting yung hi light yung hi very important hi in video hi layer ni hitai masking ki bola koi khoma hi na to hi hilai hi nala hi achung be hi hilai yung hi achung be hi ke na lehin ki bong loading hi na chi ja cho 1 2 3 to hi light thum in a hi na room sunga yung le natural light source la na khu hong ating le hilai window apa na yo hi natural light source ma hi na ta body here le empty background post bu hi clone effect ne ti pen hin na masking zaw lawa ki bol thai jam chi effect bon ding a hi masking zaw ta te nga hin ipiti da na ning ga sai chin pi bol le actor 1 to actor 2 pen chu na separate ngai na hi chi ja chu masking ki button le hin masking apa na hi keyframe animation ki bot thai hin na hi chi ja chu masking hi ingai cha no hi camera hi tripod ning koi lang na koi chai tin le hin holaya hi acting na board ham na ti so distance na pi ngai hi en akhoti lo a hele clone effect na board tin le hin ipt sedam na acting kitu lo de hi na chi ja yang so patata hi planting na board ngai hi en to hi video choi la chai ta chona to I board hi ya le tun DaVinci Resolve hongau hi tin hila pa na hi ipt clone effect board am ti chu kan setting hi en to hi DaVinci Resolve I masking board de hila na clone effect like ka chu masking board de hi en na empty background ki ti pen chu anu ya na koi ding first layer second layer chu nang ma actor 1 and actor 2 ta hi masking board de hi na hila lu nau hi tin it's NB nui bom entertainment hi nui za na thei tam bia ta sa na thei vitamin A to Z Z Z U N D Facebook YouTube juga follow subscribe follow kisi pun nanti please like share subscribe comment down below bol hai hi tao yeah NB to chi clip hoi na koi cha tin te piti seram akitu then dinga hi akitu then dinga hi color correction ni board na ichi color correction ni board ngole export i bola la ke chai hi